hijapai ke BSF nin ke sengi de chem gi ya iwi imet yap ke wi ke khana wadang khan rusnem na khapot Bangladesh bagari India hajla Tripura hijapai BSF ka wadang un ge khapot hajan Latiapura border outpost bu em hapo ka Kailai Shahar de chem gi ya ini met yap ke ni khana wa ini thau hab I Unakoti district ke Tripura de suba wa gani khana to ke wan Bangladesh ba imet yap ko de chem san phau meter na upor kini gi ari de lang gi pulit wa gi forensic team Dailang wagi magistrate di her gi ini thau ole ye we enkam we de pakit ye mediap cha district hospital ka Kaila Shahar yo pendap ye ke postmortem kat kami tekit subawa gani khana to ke wana juri iwa hab Kulaura police station ke Mulvi Besar district Bangladesh emle ikubor gu rekam wa gani khana cha set ko haki border guard ke Bangladesh hai por mut ko sia cha po India hai mer ke chitrik hai wa de wan lang ko wa ga bei upa ko dailang wa uwi uya lutiki